Assalamu alaikum. Kırgız Jarnama YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün 10 yanvar Talas облысы Айтматов районuna Kirovka mal bazar. Bolar kaç ekan ya? Hazır bu bu. He. Özü aldı. Kaçayım? Hozayın kim? Ben Ha, bolar kaç oldu? 11.800. Жақсы алып тұр. Mal bazarдан тартып бересіз. Бағаларын біліп, видео лайк бас, комментарий жазып Қаншадан дотсың? 23-тен. Қанша тістер? 8 тістен өйді. Ішкі тұққа қалған. 23 мың сомнан. Жақсы. Қанша дотсы ya? 20-дан 23 мың сомнан. Туғандардағы бір нәрсені айтады кете тұрған нәрсе. 100 баш. Urgaçı qozu gerek. 100 baş. Urgaçı qozu же болбосо жаш 2 tiş 4 tiş koylardan gerek. Talas облысының içi olsun 100 baş. Telefon nomeri üstü kaldırabыз, video жазабыз. Лайк басып, ошол жак менен байланышасыздар. Канча экен бул я? 18. Болар қанша отыр ма? 17.250'den al. Беріңіз. Сапол. Сапол жаңа. Жақсы. 17 мың сом. 17.250 болып тұр. Қозылар қанша екен? Қаншадан екен? 17. 17-ден, ә? Ұрғач, ә? Şişek. Şişek. Şişektir. 17 мың сом. Kaça doğdasın? 18. 18. Kaça diş? Kartan. Kartan 18 bin son. Bulçu? 16. 16. 16 bin son. Kaçadan kim? 5. 5. 5 bin son. Kaça doğdasın? 16 zor. 16. Kaça diş? Dişin gör. Толық диш. Дишін ашпайлап ол еме. Жақсы содан сосын. Çok түмелі болса. Қанша екен? 12. 12-ден. Ұрғач, е? Ұрғач қозылар. 12 мың сом му? Қанша да отса да? 11 жарымдан. Ұрғач, е? 11 жарымдан ұрғач. Қозылар. YouTube'ga çıkıyor. О. Ya. Kozlar gördün mü? Қанша екен? 14. Ұрғач, е? Қанша қор, е? 14 мың сом. Қанша екен? Е, 16. Қанша тиш? Қозы қошқыр. Қанша екен бұл? О, Қырғыз жарнама. Қанша екен? 20. Болады 20? 20 мың сом. Тиши че? Бұлар че? 19-дан, е? Нарқы че? Алдыр өшін, е? Жақшы содан болсын, е? Білдім, бүт ұқтым бар. Видео лайк басып тұрмыстар туғандар. Қаншадан кен? 16-дан. Қанша тиштер? Тişke toktala. Тоқтап қалған, е? Жақсы. Қанша кен? Қанша? 16-дан. 16 мың сомнан. Қаншадан кен? 18'den 2 diş 4 diş koyulur. 18 мың сомнан. 17 jarımdan beri. Қанша кен?
14. Семечка, вот семечка. Kaça da otuz? 11. 11. Urgaç'a? Urgaç. Kaç eken? 80 bin ekmek. Çok söylüyorsun. Ya. Bazı ne aktın? 11? 15. 15 mi sonunda? Urgaç'a? Urgaç. Bularmış? Ya. 19'dan. Hatta bunu kaça da ot? 16. 16 min son. Bazı net konuş. 11'de. 11 min son mümkün. Oşo kimde? Жүзбаш Талас облысынан жүзбаш қозы болса, жыл болса, қой болса чалыңыздар, хабарлашыңыздар. Барабыз, көрөбүз, бағалашып, базы келсе, келтіресіз бұйырса. О, қара қанша екен? 14. Қанша тиш? Жоқ, қанша тиш? Кетишке токтолмок. Тоқтап қалған. Болары қанша ем? Болары қанша? 13 берип атты. Эртең менгисин. 14 болса кетет екен да? 14 мың болса. Болосун. Қаншадан да отыз байке? Жоқ, мал тартып отын. 13'тен. Urgaç erkek. Urgaçlar. Kaç eкен? 15. 15. Былтыр қая? 15 мың сом. Kim dikken ya? Azayınlar жоқ екен яқын. Kaçın eкен? 13 yarımdan. Kaça baş? 5 baş. 5 baş. 13 yarımdan. Kozlar. Kaç oldu Bayke? 110. Buka 110 boptur. Hazır bazarın için tartı görсөтөбүз. Video like басып тұрыңыздар, туғандар. Каналға подписка болып тұрыңыздар. Көп адам көріп атат, бирок подпискасы жоқ көріп атат. Kaçadan oldu ne var ya? 26'dan oldu. Kaç eken kara? 26. Bunuzu şu. Anca berket. 23'ten verdi. Ne olur belki? Eko birlev? 26'dan. Kaç eken? 10 yarımdan ne? Aktar kaç eken? Şöp. Bağları. 23'ten. 23'ten. Kaç ister? 8 6. 86. 23 min somdan. 20 mı? Kaç adadasın? 18. 18. Kaç atış? Bunun şu. Burada da şu. Doları kaça? Kolda. Bir oyunu. 17 olsa sodan spost. Kaçadan? 17'den o 5'e. 5. Ne olsun 26. Ne olur 17. Kaç atış? Kaç atış? Şimdi ellerini. Kaç vereyim? Çok böyle var.
Qanchada o'tsa? 21. 21. Qo'chqori? Qo'y. Qo'y. 21. Qancha tish? 8. 8 tish. Bolalarni aytingizchi. 20 ot. 20 ya. Bolalar 20. Yaxshi, savdosi bo'lsin. Qanchadan keldi? 17 ot. 17 dan. Qancha tishdir? 2 tish, 4 tish, 8 tish. 2, 4, 8 tish ekan. Qancha bu? 12. Olis. Sizniki emasmi? Qanchada o'tsa? 25 ming so'm. Qancha tishdir? Qo'zlar, bultirqlar. Tişeylegan. Yazma şey. Yürgün içeride. Qancha tengere? Qanchadan kim? 23'te. Eko. 23'ten. Hacı. Qancha? Narx eko. Eko 22. 22'den. Qancha tishdir? Tishga to'xtab qolgan. To'xtab qolgan. Ularchi? 23'te. 23'ten. 23 ming so'm. Barini tartib bergan harakat qilamiz. Bizda vaqt chekleli. Video like bosib turingizlar, kommentariy yozib turingizlar. Qanchada o'tsa? 19. 19 ming so'mdan. Qara qancha ekan? Tug'an. Hozir keladi. Basni aytdi. 30 ming deb. 30 ming deb tur, yaxshi. Oh! Qanchada o'tsa? 23. Berer bank aytingizchi. 21. 21. Qancha tish? Benezden böyle 4 aydan beri emi oldu. Ha, qo'zuvi. Yaxshi. Bultirqi da o'shanda bu. Tıklamaz bir. Bu yil qilib. Jilaylam ketdi. Ova. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Savdangiz bozma ekan. Bunday tartib turing. 90 Eko. Eko 90. Eko 90 ming so'm. 45 ming so'm. Qanchadan keldi? 19 dan. Qancha tish? Bultirqlar. Bizlar ham ketdi, bultirq olib ketdi. Jasqlar. Yaxshi. Bu xazayinlar yo'q-ku? Qo'chqorning bog'lari qanday ekan ya? Qaysi? Bilmayman ne bog'larini. Eko ming oldu. Allah qaraman Eko. 96 ming oldu. 96. Narxlarini bilmaysizmi? Ona 43 oldu. Ona 40 oldu. Ya, Ona ben seni tartib qo'yayım. Hela. narx ming oldu. 50 ming oldu. Qo'ying qaysi? Qo'chqorlaring qaysi? Tartib qo'ying. Hela, bog'larni aytmaysizmi? Satgan bog'ni aytdim. Ya, Satgan bog'ni. satar bazı yok da bularning. Algan bog'ni qancha oldi? Ya, Algan bog'ni qancha oldi? 36, 37 narxing berkilerinchi. Buna 36, buna 36, 43, narxınızı 44, anlar yanında 37. Qisqazimdagi bir shira ko'rdingizlar. Yaxshi. 37 oldu. 44. Yaxshi, hela savdong bo'lsin, ha? Bir shira tartib berdik ham, nozan tartib beraylik. Bo'ldi. Qanchadan keldi? 30 mingdan. 30 ming so'mdan. Qanchada o'tsa? 70. Ekona. 15. 15. Bu 70 ket. Bu liniya sordi. O. Neniki? Qaysiniki? Linya krasavчик bu. Krasavchik. Klasik balası. Qirg'iz jarnamada ekan.
Kanallar ошондо. Туган канчада атасыз? 70. Линиясы бар, жок. Кайсыныкы? Баяр. Баярдыкы. Байтурдун баласы. Байтурдун баласы 70 миң сом дейт. Жакшы. Канчада атасыз? 55 миң сом. Боз бу кандай бул? Же линия? Козу. Кайсыныкы? Жүстүн кызы экен. Кочкор канча? 250. Канча диш? 6 dişke çatır. 3 yaş. 3 жаш. Болот. 250. Булардын баасы Булар матка койду 30. Üstten. жүздөн, жакшы. Арашан бар. Могу жакта индуктун баламын көрүп берели азыр. Ал хозяин ким экен, сиз эмеспи? Балалар кандай экен я? Хозяиндар жок экен, тартып берели десек. Qanday ukum? Assalomu alaykum, Adilbek aka. Yaxshimi? Sizniki Adilbek aka. Bag'larni aytib qo'ysiz. Qanchadan bo'ldi ya? $1000 dan. Bu qaysi liniya ham? Bayari $1000 dan. $1000 dan bayar ekan. Ayda dükkan var. Bu bağlar qanday ekan bu beşler? 20 27 28'de. Şef, telefon nomeringizni aytasizmi? Yo'q. Telefon mu? Ha, başka ha bol. 27 28'den bo'libdi. Bu sizlarki emasmi? Şef, bağlar qanday ekan? Ошондо 50ден отуп калган молар 27ден круговой. Жалаң қозлар. Коз бүт ургач болгон. Қанша баш бар да барбы? Бул нарко этиндегин тартсас болот. Бу жерде эле, ошол жерде эле. Берде 7 баш 27 миңден. 27. Телефон номер айтасызбы? 709 98 98 09. 98 99. Кызыккандар болсо чалып бересиздер, э? Азартынан тартып берейинби? Өткенчи проходдо пенсионерде Мына ушулар экен. эми түзү реставрация кызматын кылышат. Канчадан? 5,5. Бунуңуз? 5 миң сом. Буларчы? Экинчи проходдо пенсионерде 8,5 миң сом. түзү реставрация кызматын Төртөө бирдей. кылышат. 8,5 миң сом экен. Экинчи База проходдо конус. пенсионерде түзү реставрация 11 миң сом экен. Булчу? 5. 15. Жакшы. Мына сетке тартып берели. Канча экен? Теке эчки. Канча балары? 9,5 11 10 ne? Sizdeki 7 mingden. 7 ming so'mdan ekan. Yaxshi. Yo'q qo'y. 700. Yo'q. Yo'q, bu zapisda. Men qarab to'xtata olmayman hozir. Yo'q, siz вообще tushgan yo'qsiz. Yo'q qo'y, o'ylamoqsiz. O'ylamoqsiz, действительно o'ylamoqsiz. Qancha ekan? 6,5 turadi necha? 6,5dan necha o'y? Yaxshi. Qancha ekan? 7 ming so'mdan. Yaxshi. Qancha dots aka? 8 ming so'mdan. Qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Qancha dots? 7,5 ga beraman. 7,5 ga berasiz. Yaxshi ekan. Qancha ekan? 10 ming so'm deydi. Qirg'iz jardamada chiqadi.
Şef qancha ekan bu? 12. 12 ming so'm ekan. Tur tartib qo'yaymi bu? Qanchadan ekan? Ba'zini aytmoqchi. Bular 16'dan bo'ldi. 16'dan tekeler. Ha, serkevi 16 ming so'm. Narxlarchi? 17'dan. 12'dan. Yaxshi. 12'dan bo'lib tur bu yer. Ha, dedik 15 ming so'm bo'lib tur. 5. Ha, 5 ming so'mmi? Bular 16'dan. O'shani aytaman. Bular Yaxshi. no 5. Ha, bular 5 ming so'mdan, ne? Bak savdansı bozma aka. Qancha ekan? 13. 13. 13 ming so'm. Qancha dot? 14. 14 ming so'm keldi. Aldingizmi? Qancha oldu? Qancha oldu? Men oldim, men oldim. 8 ming so'm. Tut qo'yingizlar. 8 ming so'm bo'lib tur. Туғандар, ушу менен Қой базарда жыйынтыктайбыз. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Сиздер менен Кыргыз жарнама YouTube каналы болду. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.